Evo, danas ćemo snimamo epizode Minecrafta. Ljudi, evo nas u novom klipu i u ovom klipu ćemo učiti kako postati ptica. Prva stvar koja vam je potrebna je želja. Pravi primjerak ovoga je Jovan Popović ili Jole Games. Pitanje, da bi volao latiti sa pticama? Ne, ja bih volao da sam ptica. Sljedeća stvar koja vam je potrebna je stomak, jer svi znamo da u stomaku kriju tajna torpeda. Treća stvar koja vam je potrebna je očigledno jedna velika i visoka zgrada. Zato što svi znamo da nam treba velika zgrada da bi se bacili s nje, da bi mogli da poledimo. To je vrlo očigledno i iskusno. Kada se popnete tu zgradu, verovatno ćete susreti. A naučnički pojam za to je... Mama, kad ja sam? I kada ste završili ceo proces, spremni ste da budete ptica.